General Secretary ke National People's Party NPP na East Khasi Hills District uba Aibor Densong udah tu basyan kaseng kan sepenong jingalang habaya day bag election ban salong haso yung constituency. Habagran chikila patay kubor hakani kasngi ulaong. Kumbakalong ni ngilang UI kan notification to election commission benda di nakaliang juni gidang indang mo di bansong tinahaki ni kisi bansawan di hakabili bagata kandang lakas di election committee mangi ka district in separkat kini kisi hakabili barka election posoyo. Shusho na kaliang National Working President ke NPP Youth Wing uba ni kinong klau daong baka NPP country pat bente beki palpa sya pangkir komper khatrang kaseng bat kinyele ekani ke election kat kumkaru komper khatrang kaseng watla da ke UDP baka NPP kaya tekam hakani ke sarkar MDA ke baar. Komisi ong yang jat bro parti ki bedon lang po ka yang sensyar mo. Ndi sulong takin baya kinong so yang try di mastagi. Bat ki sutu iru baba kay ne ka sarkar kay lam khmat ba bay lam khmat ba deka NPP itu ter haba pijit ni nuru kaji ngatrai lang ka dei bat NPP ba tingi kerman iru ba ni kerpak iru iki nong chong snong yo soyo ba si bakin jet ya NPP kenang bagin yo penora kay ko ba ya kadong katan ba de snong soyo ki bro